Christopher Okero Onyom yaretwa mu koti ya Makindye ahashaye ikumizo mwebazyo omubukume bw'amani kandi yashikira omukoti y'idara ryo kubanza eyabekurirwa muramuzi Aida Nanjara bwanyuma yo kuhika omukoti omuramuzi yamushomere manja z'obutemo ezirimo kwita abana bana abarimu Eketu Gideon, Keish Agenorgoth Otim, Ignatius Seruyange na Odek Lian. Count 2, so madam, contract section 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128. It's being alleged that you, Christopher Okero Onyom, on the 2nd day of April this year at the Gaba Early Childhood Development Center, Gaba Trading Zone, Gaba Parish, Makindye Division, Kampala District, with malice aforethought unlawfully caused the death of Keish Agenorgoth Otim. Orubajor hababi rwebembirwe Jonathan Muwaganya na Ann Kiza bagambira ko kuchondoza harubanjoru kwahereza kwa nukwe kushaba omuramuzi ngo abahereza izoba eryo kutandikiraho okuruhorikereza. Omuramuzi yagira ngo Okero ayino mugisha gwo kutunga omuhorereza okwihaho ngo tarukwikirezabwa okugera kiyagambaho ahabwo kugira ngo omushango ogwariho no guhorikerezabwa omukote nkuru. Yamugambira kwa ine no mugisha ogwo kwemererwa omukote nkuru bit habaho katemba omukoteji bwanyuma ya kote kugira ngo Okero taine kutwarwa omukadukuru akarukumerwamo abasebe batahibe ekyabande bayanga. Ogu no kugaruka omukoti izobe rya nyenchakare ahashaha mwenda zihangwe nde Edwin Ram ahabwa TV West agacenchwire.